Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga itay, kanbiya kita kat imong patulol. Di pagama nagpailingay di tinagan nga anali. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man di kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasa. Baran makaibati iti isang kabasit na adal kadagiti dumdumdeg. Bueno papagayam. Hintay dinggan ti pakasaritaan ni Anali dito yung programa tayo. Dear Mr. Love. Kasapulan ka di nga umadayo ka. Tapno lang ang agtrabaho, Jero. Mabalin mo matlata ti agsapol iti pagtrabaho am dito lugar tayo. Saan ka di? Apay ang masapol amapan kapay lang iti syudad. Maawatan na kumaanalin. Para matlangan ti masakbayan tayo. Maapay nga aramidat da ito'y. Amo, narigat na para kanyak da ito'y nga aramidat. Nga magsakripisyo para iti masakbayan ta. Kat sapay la kuma, na makauray ka. Jeff. Pangasim. Di na kumamat pabalunan itiluan. Nasakit mat para kanyak tiya dayok. Ay ayatin ka unay analin. Ket urayam ti panagsublik. Gaputabok lentanton ti inarapap ta pamilya. Namnamaag ti panagsublik, Jero. Ken ti panang tungpal mo kadagiti karim. Ay ayatan ka matunay. Ket ikari. Asa anak ton nga agayat iti sabali. Nakalidliday ka manen, Annalyn, anak ko. Apay, malagip mo ka di manen, jay kaayan-ayat mo? Nan. Nende. Ay, ang sangit ka mo, anak ko. Ay, husto, tay atak ko. Malaglagip mo manen, di kaayan-ayat mo. Ala, di ka din aglading eh. Napan ijay syudad ni Jerome, tapno manggay. Urayam ati pa nagsubli na. Patsyak, di nakamot siguro lukwanday jay. Gaputan na bayag kayo, nagayan ayat. Sapay na kumanan. Matayak lakit di na mapasamag tikas ka. Umay ka manang, mapantag sukdal iti bunga ti papaya. Taramidak man nga atsara. Nakarigrigat mat ngamin ti adda pa nagbiag tayo ditoy. Sige lang ang ading ko. Sikapay lang ti mapanag sukdal. Siyak tumatinton malam. Oh, apay anak kaligdiday ka manen, manang. Ay, bay anak ka dilata. Mairwamak tumatla siguro iti kaaman ni Jerome. Di ka kadi agliday, manang. In ka rin amot nga agsubli, saan ka di? Narigat ngamin unay tibiyag dito'y lugar tayo. Doon dagiti kas kada tayo nga awan mabalin na, agmalmalam apapaya ti sida tayo. Nalabit, asaan mo't akayat ni Manong Jerome. Amarik nanto dagiti agbalin nga anak yo, ti kastoy akinarigat ti panagbiag tayo. Amok matkit di day ta ating ko. Katnam na maag ti panagsubli na. Tapno tong palang na dagiti karina kanya. Lolo, adtoy, inyagan kayo kadagiti prutas. Napyala nga adda ka ninyo, ah? Magyaman na ka pa ka. Kahit kumusta ka matay. Malmal day ka kadipay laan. Gapaw iti iya dayo ti kayang ayat mo. Nasaya ataklat tamat, Lolo. Aklonak, ano maminsan, malidayan naklat ka. Ngamang namnama ak iti panagsubli ng tumatlaan. Mala, sapay la kumangarod.
tatong palen ni Jerome, dagiti karinakan ka. Wan nga rod, Lolo. Sige, agpakada akpay. Pakibagayong tulatan kin ni Lola nga imaya. Uy, napaw ka. Katagyaman na kadagiti intad mo prutas. Naimbag arabiim, Annalyn. Sabong para kan ka. Sapay lang kumata magustuhan. Si kamot gayam ti ko na ni nanang asa nga ilik din do. Naimbag mat arabiim. Kan agyaman iti sabong nga insagot mo kanya. Adda ka di gagaram? Imayak. Tapno idariran kumanadkan ka. Tinabayagan nga idat-daton kong hayat. Dindo. Sapay na kuma. Tadamat na namnamakan ka. Dindo. Amumat nga agayan ayat kami kini Jerome. Nga oray naging nadayo kami. Api nagdaton ka pala kanya. Apay. Namnaman ka di. Nagsublipay ni Jerome. Mamati ak kadagiti ka rin na kanyak dindo. Kanam na maagti pa nagsublima. Ay, nagkasat mo ni Jerome. Napudno kalatakan ko na. Nga oray naging nadayo kayo. Gapot na isula ang tilalaki nga inayat ko. Sapay na kumata di nakagura. No saan ko ang maisuro ti pusok maagayat ka. Di ka madanagahan, Annalyn. Pulos adikan to kagura, gapoy ti dayta. Sige nga rod, agpakada akon. Sige dindo. Kat pasensya ka na. Sana bali, taibilang kalatakas pagayam ko. Ay, adda kamatlagayam dito'y silid mo, anak ko. Kunak man no sumurot ka kadaan ni amapan agpasyar ijay plaza. Masadutak gayam, nanang. Dito ay aklatan balay. Ay, matamatam gaya mo, hindi taladawan ni Jerome. Ay, adda amalidayan ka, ano kasta? Nanang. Makita mo. Agsangit ka na, anak ko. Manunabulan ti kawan ni Jerome dito lugar tayo. Ingka rin ang agsulat kanya. Nga maging gaita. Awan oray may sa ama oray ko. Ay, patib ka rin latatirik na, anak ko. Di tayo mo, noan niya ti pagdaldalanan na ijay. Namaminsan nanang. Damdam agak iti pagi. No at tapay nga tapagbanagan ti panaguray ko kankwana. Amangan mat no awanton mauray kong agsublikan niya ka, Jerome. Kahit, andyan nga ro ti planom ita. Diyak pa yung muna na. Basta ti amok kita. Ay ataklata ni Jerome nga uray anya ti mapaspasama. Manang, mabalin ka din nga awiram pailaang ni baby? Adala biit pa panak. Day talagayam. Awan parikot iti dayta. Mapan kamin to agpag na dita kalsada. Sana bale? Mabiitak laang arumwar. Sublatak tumutlaang apaman ang makasang putak. Sige, yagmon. Kung maadda anak tumat itikaskan ka, baby. Umapalak namin itikapsat ko, ngadan pamilyana. Ay, isukok samot ti panaguray ko kini Jerome. Kat aklo na kunti ayat ni dinto.
Dayta ti saan mo nga aramidan, Annalyn, anak ko. Kasla inulbod ang matlang ti bagay no kasta ti aramidan. Ken may sa aring nalino kumatan ni Dindo. No aklo nam ti ayat na, adi mo matgayam ay ayatan. Ngam kasano akmat nga roden, nanang. Amangan no sa anak ton nga aganak, no sa anak pa'y makiasawa ita. Ay, agpanunot ka, anaimbag anak ko. Amangan no pagbabawyam to ti kasta nga aramidam. Matuo ka nakmat ngaminan amang uray kini Jerome, nanang. Agsubli pa'y nga ta dito lugar tayo. Ngamin, ultimo pamilya na. Kat awan da magdamay papankan ko na. Ay, jak masungbatan dayta, anak ko. Ay, amuyo ka di. Aglalaok aliday kanda ng timarikrik nakita. Amkat nga amang ano awan ton mauray ko at yarong nga agsubli kanya. Malmalpas mo matgaya man titakap mo, Annalyn. Talaga nagpartak kang agrap. Tapno makaado tayo. Dahito'y matlang aming tinamnamaan tayo apagbiagan dito lugar tayo. Ti makiraap, kas kada makigapas. Huwag nga rod. Annalyn. Oh, apay. Adda ka di rugit itirupa. Iso akas tati panagkitam kanya. Awan. Talaga ngamin na nakatimpintas ka. Nga oray maininitan ka. Anya? Sika talaga din do. Kaslapod no dagita ibagbagam. Pudno amin dagiti ibagbagak. Anakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpastan. Anya ti ko naman ang? Kaya't munti sumuko iti panagururay mo kini Manong Jerome? Ay, kastangarot ading ko. Kinapudno na. Kaya't ko paikat din nga aklunan ti panagayat ni Dindo. Masursurok tumad siguro nga ayatan. Manang, agpanunot ka iti maminribo. Saan basta-basta rita abanag? Saan mo matgayam nga ay ayatan ni Manong Dindo? Ngumapay nga rod nga aklunam. Kabaalak mat siguro asursuruan nga ayatan. Sana ba nasaya at matatao? Nasaya at atao ni Manong Dindo. Isu adi mo nga rod pang namnamaan no talaga nga awan panagayat mo kankwana. Mariribukan ak ngamin una yan ading ko. Tsaka munoan niya ti umlong aramita. Basta, di ka agdardarasudos maipapan iti ayat manang. Kanayon mo iti nga ibaga kanyak dayta. Isu nga amirisam nga rod no anya ti rumbeng nga aramidam. Sige lolo, agnga nga kayon. Suban kayo tapno makapangan kayo. Ada ni Jerome, Joy. Hayabaman dito'y. Saan asyak ni Joy, lolo? Siyak ni Annalyn nga apuyo. Saan? Si ka ni Joy. Hayabaman kit di dito'y je anak mo. Gaputa kailiwan ni Annalyn nga apaok. Sige, mangan kayo pa'y nga rod. Kalpasan na, sumangpet ton ni Jerome. Agpaisaw? Wen, lolo. Ay, nabayagan day di papanaw ni Jerome. Talaga nga agkabawan ni lolo. Mangantamat ka nanang. Nalpasan ni lolo. Naiturog na pa'y gaya man. Ay, wen, anak ko. Agidas arkang arudan. Ay, kaslakaano la day dinapigsapay laeng ni tatang. Ita, agkabawin. Wan nga rod nanang. Agasan, ipilit na kit din asyak ni Auntie Joy nga ina ni Jerome. Anya. Ay, talaga analipatan na tayon. Pasaray di na pa yan malagip tinagan no nagduma. Wan nga rod nanang. Sige, ituloy tayong timangan.
Kalpasan na, aginanatan tumatan. Iturog tamad, ta nakaturugan ni Lolo. Nalpas man ang tipakirapang. Sa di naman ngatan ay tipakitang danak. Nagrigat lakit din ti panagbiag dito lugar mi. Ni, nagpintas matanday kaalugan. Kuma, makalugan at tumat iti kasta kapintas alugan. Aglugan ka na, ading. Itulod ka ni Jebalayo. Jerome, si kakading agpaiso day ta. Lugan mo ka din day tinagpintas alugan. Wan, Annalyn. Annalyn? Nagsubli ako. Nagsubli at tapno tong palak dagiti ingkarik idikan ka. Ngam nagbayag ti kawan mo. Impagarup ko no nalipatan na ko. Pakawanan no nabayaganak. Sinigurado ka lang anaranyag ti masakbayan ta. Kan tibuklen ta pamilya. Ay ayatin ka unay, Annalyn. Diya ka motiba ka. Nakaragragsa ka kunay. Ay ayatan ka unay, Jerome. O manang, naragsak ka kadi? Gaputan na kasublin ni Manong Jerome dito'y lugar tayo? Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, ating ko. Kunak mo saan kami nagkita pa'y kini Jerome. Uwan nga rod, manang. Naimbag lakit din ta saan ka nagdarasodos. Amangan no dep-dep pa itan ti pa nagbabawim. Husto ka, ading ko. Naimbag lakit din. Padyak nagpailuyos iti emosyon ko. Ala, agkasar kayo nga rodan. Isuntumot laang titurong na, manang Annalyn. Apay adi ka man ta nagsao, Annalyn. Saan ka kadi anaragsa? Gaputa inton bigatan ti kasartahan? Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, Jerome. Katagyaman ako na nagsubli ka. Ingkari ka nagsublian. Kat dayto nakasubli ako. Pakawanan na kuman. Gaputa dyan na ipakamu ang nag-abrodak. Iso ang nabayag nga awanak. Naglalaok idin ti aday ti panunot ko. Katagyaman ako na iti Diyos. Gaputadyak nagdarasudos. Kat ita, datamat lang ti agkalaysa. Natuloy ti kasarmi kini Jerome, Mr. Lonely. Kat nagbalin ang naragsak, kat naginawa ti binugal mi a pamilya. Ita, adan talongan nakmi. Kat ni Madindo, at damat ang asawa na. Kastan, kat agyaman na. Ito'y pagayam mo, Annalyn. Annalyn pagayam ko, na imbaglakit din, ta saan mo nga inapura tinagpamilya. Gaputa talaga gayam, ada kayo kini Jerome, ti agkagasan. Ipanagnag to'y pakasaritaam, ano talaga anapudno ni Ayat, kabailan na ti aguray. Bueno papagayam, haging ka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayong patulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Annalyn, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti madireksyon, Virgie Pagloy. Computer recording technician, Michael Lugitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ni istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely.
Naimbag nga orasyo amin papagayan. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailing di tinagan na Wendell. Iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamad nga ibinglay ti padas ko iti biyag. Barang makaipay iti adal kan libliwa kadag iti padang adumdumnay. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Wendell. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakasukat ka mo at Wendell, iho. At nakadimanan setyo itarabi. Wan mama, kaya't ang mga nuadalan itong tirabi, kung makaawid ang titibalay. Ay naiho, atun ti ornong mo. Ngamawan pa'y matlang ti kayan ayat mo nga aging gaita. Nalabit, asan pa'y nga ita ti panawan, at numadaanak iti kayan na yan, mama. Sa nabali, ubingak pa iti tawon ko 29. Sa bagay magkiti, iho. Sige mama, mapaan ako. Abangan mo maladaw ah. Ala, agan anad ka akanayo, Wendell, iho. Agyaman ako mama. Sanda ko nga urayan. Adamat tulbat ko dito balay. Ado dagiti nagbuyay ti dayto a concert tayo, pari Wendell. Takasano? Mayatmat nga minti pa nagkanta tayo. Uwin nga rod. Ken rumbeng lang sa isaya atan tayo ti performance tayo. Tapo adulat tayo may agbuya. Nukas tayo nga damaangay a concert. Una, amon pari Wendell. Sikat ti kapintasan iti boses kada tayo. Anya, pare Mario. Iti day tatawan mo, awan pa'y lahan ka ayan ayat mo. Saan tayo nga itati panood na, pare? Agawit tayo kiti. Para pa ako na. Imunan tayo kiti datuma kakadwa tayo iti banda. Okay. Aglugan ta iti motor ko. Di mo mat ngamin inala tinapintas alugan mo. Sa nabali na, tadamot ti motor mo apagluganan ta. Manong Wendell, at tuyon ti kapem. Agkape ka pa lang, kabayatan ti panagluto, mi kan ni mama iti armusat. Agyaman na ka, Angela ading ko. Sige, idisumlat na di talamisan. Kumusta gayam ti concert yo iti rabii? Pasensya kan ha? Sa anak-anak kabuya, gaputa makumi-kumak ita iti trabaho. Okay lang, Met. Metlat ha. Adumot dagitin may nagbuya. Manong, adun ti urnong mo. Gaputa sikat ka asinger. Kanayon nga ayabanda kayo kadagiti okasyon. Ang awan ka diti plano ang mga asawa? Kasano ko ang mga asawa ngay. Ket awan pa yung kayan ayat ko. Wan nga rod. Apay nga manong. Nagadumat dita dagiti babae nga agkurso na dalaunay kan ka. Wah, diyan ka mo ading ko. Kasla sana ka kontento itinagtan ko ita. Kasla da sapsapulag itibiyag ko. Ang jakmut may baga. Anya? Anya kumatay tangay? No amerisan? At daaminan kan ka? Nagan? Kwarta? Kan adomat ti papagayam mo? Basta diyak may baga, no niya talaga ti sapsapulag ka din ko. Nalamit. Masapulak tunad lang. Intundong teng ti umno apanangan. Well, I know it's a kind of place I hope I didn't wreck you. Ay na, itay ka pa yasap-sapulan, Wendell, iho. Ada ka matlagayam dito hartin nga kagkanta. Umadami nga minan ti concert mi. Iso nga agpraktisak, mama. Kastagayam. Mabalinta ka ditag sarita o rea pagpiit lang ang iho. Wala, mama. Madamdaman to nga ituloy ko ti agpractice. Anyat pagsaritaan tayo. Nasa ungamin ti kapsat mo kanya. Anay bagamkan ko ana nga da ka no sapsapulam iti biyag. Ngam di mo mat maibaga. Put mo dayta, mama. Ada ba nagasap-sapulag? Diyak, maibaga nun niya dayta. Kaya dayta ita ti kayat ko aduktalan. Si ka lang ti makasumbat iti dayta, iho. Ala,
Sapay la ko mga rod, tamatakwatam no anyaman dayta. Mala panawan ka nga rodan dito'y. Ituloy mo ang practice. Oh, ada na giti order tayo makan, pare Mario. Manganta, kabayatan ti panagsarita ta. Ay, kato na, pare Wendell. Ang, aguri. Apay ka diya lahat ngayon nawis nakamangan iti dahito a restaurant. Kaya't kung amin napagsaritaan tati umadan ni na concert tayo, pare. Big event da ito eh. So, masapong nag-practice tayo sa ti concert. Ngayon, maguray ka man. Madlaw nga da pa kaririwo ka man. Anya ka di data? Diyak maawatan ti bagi, pare. So, apay akas ti marikrik na kita. Kaslad na ba nakasapsapulat? Ngayon, diyak mat maibaga, no anya? Anya? Anya pa ilang ti sapulan. Bak nang kayo lang harudan. Sikat ka pa asingat. Nagan kan kinabak nang adaking kaaminan. Diyak mo? Basta kasta ti marikrik na kita, pare Mario. Wano, makas asawa kan pare. Agaram kang aminan. Nagado ababalasang ti gusto rin ka. Pilay bagbagam mat. Ang kinapudno na. Talaga adyak may baga. Noon niya abanag ti sapsapulat itibiyag ko. Ala. San pa lang dahil tabanag ti pagsaritaan. Tikit di may papan iti umadanin a concert tayo ti pagsaritaan ta. Wow! Nagtaer ka talaga, Manong Wendell. Adda ka di manan konsertyo ita, iho. Ada mama. Iso anak karbuata ko. Aramatak tilugan ko. Gabuta medyo adayo ti pagkantaan mi ita. Iho, adun ti orno mo. Ang may mayat kuman, wadan bukod mo a pamilya. Nga iso ti pangisagutam kada kita. Wenmat ngamin nagpaiso, Manong Wendell. Mangsapol kan iti babae nga ayatam. Tapno maadaan kamatan iti pamilya. Kakayo ah. Sutilandak manan. O sige, mapanak manlangan. Sige, Manong. Agan-anat ka, ha? Katsapay la ko man, tamasara ka mong ti babay, aparakan ka. Talaga nagpintas ti boses mo, pare Wendell. Sikalatan ti kanayon ang nakaituunan ti imatang dagiti tattao. Uy, pare! Apay nakaululimak ka! Pare Mario, kita ang dahi abalasang oh. Nagpintasan ka di. Diyan nakatugaw iti dahi banda? Uwen. Kaya't ko ama mo dahi abalasan. Dito'y kapaya. Asit gak man. Sa wakas! Pinanan ni Cupido ti puso, pare. Ha? Alang aro, umasidag kan iti dahi abalasan. Mabalin ka diti makiamamugin ka. Miss Ana Pintas. Da kayo ka ditay may sa asingar, sir. Buwan miss. Siya gan ni Wendell. Sika nga anyat nagan mo. Siyak mat ni Hazel, sir. Di na kumawagan iti sir. Hazel. Maragsa ka na ka makamamukin ka. Kahit sapay lang ko ma. Tagbalinta na singad iti tunggal may sa. Apay kat tinasaan. Gayam. Iso ti amak. Lino tinagan na. Iso ti kanayon akad kadwa. Nukas ti nga adda pagpapana. Naragsaka ka makamam kada kayo. Tatalino. Kasta akmat kan ka, barok. Katagyaman ak. Gaputa uray no may sa abulsak ti anak ko. Kaya't mulat ti makipagayam kan kuana. Sana ka napili iti agbali na pagayam ko, tata. Kaya't ko ti anak yo, gagbalin na pagayam ko. Naimbaga oras mo, mama. Kastamad kan ka, Wendell. Madlaw anak karagragsak ka ita. Uwen, mama. Aglaplapusan ang ti kinaragsak ko ita. Gaputan na sarakak mo't lang ang tibanag, anabayagan asap sa pulat itibiyag ko.
Diba nag-apakakontento ha? Anya ti kayat mo asawan, iho. Mama, nasara ka kung ti babae ang nakariknak itinapod no ngayan. Talaga, iho. Ay nanasaya at nga ron kasta. Anya ti planong ita. Planok tagdaton ka ni Hazel, mama. Agam sapay lang ko, ma. Tasanda ka kagura. No ibagak amay sa bulsak, ti babae ang nakariknak itipod no ngayan. Awan parikot iti dayta, iho. Tinapatag kad naragsak ka iti dayta abanag. Kan basta lakit dinasaya at dadya babae. Saan kaminto ako montra iti kapsat mo, iho? Agyaman na, mama. Ala, agdaton ka nga rod kini Hazel. Kat sapay la ko ma, tamayat na ka man. Uwan, mama. Kat agyaman na itipan nakaawat yun. Naibaga orasyon, tata. Mabalin ka niya sa rong karak ni Hazel? Mala, sumrek ka, baraw ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman ako na tata. Ada ka din ni Hazel? Kahit ko kumasarong karan ti anak yun. Ada iti silid na, baraw ka. Ang sakbay nga agsarita kayaw. Ada ko makayat ko adamagan kan ka. Ha? Anya day tata? Baraw ka. Agayat ka kade kan ni Hazel nga anak ko? Diyak ilibak, tata. Napod no ti panagayat ang marikriknak para iti anak yun. Kahit sama na ko na. Taadapan na kay karit iti puso na. Nga uray, may sa abulsak ti anak ko? Kasta kade? Uwen, tata. Saan ati kurang iti kinatao na ti makalakpan iti napudno ang panagayat ko? Sapay na ko ma. Tamamati kayo kanyak, tata. Agtalakakan ka, barok. Katsapay la ko mga raod. Tanapudno ka kadagita nga ibang bagam kanyak ita. Diyak ngamin kayat ang masaktan ti anak ko. Itinagan ni Ayat. Kumusta ka, Hazel? Nasayatak na tamat, Wendell. Unay daytan, kumusta anak manan. Idinto ta nagtenten next talaitan. Kailip ka nga minadagos. Ada ko manapatag nga ibagakan ka. Ayun, sa pela ko nga. Di nakagura. Anya nga min dayta, ibagam lagta Sana kung nagpalpalikaw pa agayatakan ka. Kat sa pela ko nga. Tamamati kayo kidayta. Anya, agayat ka kanya. Itilaksid di ka sa saad ko. May saak abulsak, Wendell. Awanan niya man na kanyak dayta. Ure kasta ti kasasaan mo. Sikat ti babae, anakariknak, itinapod mo panagayat. Sikat ti nambayagin na sapsapulag. Amang kumpleto iti biyag ko. Nagtanong ka, Wendell. Nadarisay ti panagayat mo. Gaputa inayat naklat nga oray may saak abulsak. Idinto ta nagbak ng ti pamilyano. Kan may sa, sikat ka pa'y asing. Kas na ipagakon, awanan niya man na kanyak. Gawra ang sino ka pa'y. Basta ayatan kay tinapod no. Agyaman nak nga no kasta, Wendell. Nakaragrag sakak. Kinapod no na. Idi pa'y lada mo ang agam-amok na. At dan ayat anarik nakpanakin ka. Anya? Wendell. Ay ayatan ka matunay. Katsapay lang ko nga. Tasaan kantong ang balbalyo. Agyamanak, tayo natlon mo ti panagayat ko. Kaya't kung maiti kabiitan na panawan, agkalaysatan. Sikat ti makaamo, Wendell. Sumursuro taklat tayo ti kayat mo. Katsapay lang ko nga. Tadi kanto agbalbalyo. Ulay tagtagkaringan ka.
pulos ajak to agbaliw. Gaputay ayatan kaunay. Lukasta, kayan ayat mo ni Hazel, iho. Uwan, mama. Kaya kung agkalay sa kami iti kabitan na panahon. Sigurado ka iti dayta, iho. Uwan, mama. Sapay lang ko, ma. Tamawatan da. Awan parikot ka na kami iti kapsat mo. Kanayon kami ang nakasuportakan ka. Gaputa ipatpatagda ka. Agyaman ako na, mama. Sige nga ran. Asikaswa kung ti panagkalay sa amin ka ni Hazel. Sige nga rod, iho. Kati bagamlatan no anya ti maitulong mi iti kapsat mo. Nakaragragsakak. Gaputa ka dua ka itang nagpaspasyag iti parke. Hazel. Kan may san. Nakaragragsakak. Gaputa umadanin ti panagkalay sa ta. Oray siya, Wendell. Yam sayang lang. Gaputa siyak makita ti aglawlaw. Sana balin. Orasan mo makita ti aglawlaw. Ikarik. Nga oras sa di mo napapanam. Kaya siyak ti agbalin apan nakamatan. Adyaman na, Wendell. Katsapay na ko, ma. Kadi kanto agbanyo kanya. Santo Apolos. Ket ulit-ulitet nga ikalikan ka dita. Agyaman na iti Diyos. Gaputa impaay na kakanya. Kasta agmat. Ala, umayan. Ituloy tatyag pasyal. Madlaw abilis si kayo ta, pare. Apay, talaga desidido ka namang ikalay sa kini Hazel? Wen pare, kahit si kanto ko matikang runa na bisita mi, ha? Ay, katuan na, pare. Dayawan ka. Inayat mo ni Hazel itinapod no. Itilaksid ti kasasad na. Ala, kablawan kayo iti umadanin na panagkalay sayo. Nasaya at si marungkar ka dito'y balay, baraw. Adaman damagagkan ka. Anya day ta, tata? Kaya't ko kumapan kain. Nusaan kanto nga ta, nga agbabawi ang mga asawa iti anak ko. Santo Apolos, tata. Gaputan na pudno ang iti anak yun. Kat ikarik. Anihi silaang ti ayatag iti tungpal biyag. Agyaman nga rugno kasta, barok. Kat bindisyunan ti Diyos, ti buklen yu a pamilya iti anak ko. Agyaman iti pamindisyon nyo kada kami, tatan. Ita, umadanin ti kalay sa amin kini Hazel, Mr. Lonely. Nakaragragsakak gaputan ni Hazel ti makatuluyan. Kat pagyamanak met, gaputan ni Hazel ti impay ti apo akatakunay-nay ko itibya. Kastain kat agyaman tuy pagayam mo, Wendell. Wendell pagayam ko talaga ang nabilig ni Ayas. Ado dagiti pambanag nga imposible iti panagkita ti sabali, nga imposible iti mismo ang masignan. Kat dayawan ka, gaputa inayat mo latan Hazel iti laksid, ti pakapilawan na. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsakyo. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti patulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Wendell, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kini surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami tingka pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan aglaysa. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobyo, iso ni Marco. Makunak ang naragsak ti relasyon mi kini Marco, ngam kalat ang nagbaliw ti amin, iti panagsubli ti best friend na a babae. Wano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glyza, iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, no italang manan ang nakapag-date ta, Glyza. Okay laang, Marco. Saan mo taparikot day ta kanya? Maawatan ka. Tadamat nga ro trabaho. Agyaman ak no kasta, Glyza. Awon gayam. Ada outing mi kadagiti ka eskwela ak idi high school kami. Inton Sabado daytan. Kaya't ko kumatimapan. No okay lang kan ka. Kutwan saan matadakas mamapan ka? Sa maysa, iti anya ko maaga po aparitan ka. Dakal ti panagdalag ko kan ka, Marco. Agyaman ak no kasta. Amangan no mabisin kan. Itay pa'y Ala, intang arudan iti paborito ma restaurant. Terry, adaman sa ludsodok kan ka. Anya ti saludsudam Glyza, my friend. Kaeskwela ni Marco iti high school. Saan ka di? When? Apay, nalipatan, asyak, tinangalaan na iti number mo, iti kolehyo tayo. No kasta? Mapan ka di iti outing niyo? Of course! Apay ka di. Pakikit-kitang tungarod ni Marco, ha? Amang ano-ano ti babae nga umasidagkan ko, Ay na, si kakit di mat friend. Samat a babaero ni Marco Anobio. Ang bayam, siya ti makaamo ka dagiti babae ngagpapansin kan kwa na iti outing me. Agyaman naklawan ikan ka. Madunagon ak ngamin. Iti anyaga po madanagan ka, friend. Saan ka matakasta ini? Ay, jak amo. Ngam sa bali namin ti agparparik na kanya. Adda akon, Manong Frank. Apay nga itakalaan. Nag-overtime kami ngamin. Sa maysa, at tidog ti pila iti paradaan. Manong oras ang pila, Itaman pa'y asan na ka nga intulod tinobyo. Adda ngamin napadag-apag nana. Kastagayam. Kung naklakit din, nag-break kayo. Di naklain tulad ni Marco. Sa balin ti panunutan, Manong. Hey, at nakamagaya man, anak ka. Kasangsangpat na, tatang. Okay, nagatang mo ka dito yung pagatang ka. Siyempre, tatang. Sana mabalin ang malipatak tin pagatang niyo. Hello, Marco? Naimbaga-bigat mo, Glyza. Pasensya ka na. Yung saan ka pa'y lamang itulod iti trabaho. Napuyatak kami iti outing ni. Awan parikot may papan iti dayta, Marco. Ano saklatan ti ag-commute? Narigat matlaang no may nagsukunan kat napuyat ka. Ang mga no dayta ti pakadiskrasyaan ta. Nagyaman at tamawatan na, Glyza. Awan kaya. At ang ginatag ko pasarabog para kin ka. Itag kunto ito nagkita ta. Agyaman na, Marco. Mala, kastapay nga ron. Naskan nga agsagana akon, tapno sa anak amaladaw iti trabaho. Okay. Kagananat ka. I love you. I love you too. Oh, ada ka mo, friend. Anya ti aramidam dito pagtrabaho. Saan ka kadipa anak ka out, friend? Alas 5 5:30 ti out ko ita. Ganun? Ay, urayan ka nga rodyaruar. Oh, saan ka kadipay lang mga gawin? Saan pa'y? Ada kayat kung ipagakan ka. Anya dayta? Ibagak to, inton madamdama, kalipasan ti trabaho. Oh, rumwara kon. Kita na kay Jerwar.
Ang mga makita na pa iti boss mo. Awan ti pagtuga kong ijeruan. No kayat mo, agtugaw ka pilang dita sofa Ha? Sana bali, tawan mo't clean temi. Aramidak lang ti report ko para itangal daw. Kalpasan na, mabalintan ton ti agsarita. Apay amasapal adi ti coffee shop ay lang ti pagsaritaan ta, friend. Wen, taado ti istorya aken ka. Maipapan iti anya. Maipapan iti girl best friend ti nobyo. Girl, best friend? What? Di mo ibaga asahan ang nadakamat ni Marco ti maipapan ka ni Queenie. Nadakamat na ti maipapan ka ni Queenie. A best friend na ida high school kayo. Yung ti kunana kanya, imakar da Queenie ija Manila. Wen, nabayagan ni Queenie ija Manila. Ngem imay mat iti outing me. Ket kuna nang agsublin dito yung lugar tayo. Oh, di agsublilaan. Awan mat parikot iti dayta. Amom ka di, no asino ti makagapo, no apay akayat na ti agsubli ditoy. Anyat kayat mo asawan. Ni Marco Anobiong ti makagapo, no apay akayat na ti agnaed dito yung lugar tayo. Anya? Kasanulaang nga maagaw ni Queenie ni Marco kanyak. Kasanulaang nga dagiti plano mi. Ati panikot mauglay sa anak ka. Ha? Tatang? Wano, adadi yung nagkinaawatan iti nubyaw. Apay mo't anay bagayo ti kasta, tatang. Saan mat ngaminan nga umumay ni Marco dito yung balay? Saan nakas ide akanayon na ka nga itulawd manipod iti trabaho? Kuha, tatang. Okay kami lang ka ni Marco. Adula ang namin ti pakakumikuman na. Iso adinan masango ti mangsukon, kan mangitulod kanya. Sigurado ka? Uwan, tatang. Sigurado ako. Guys, lukatam tiri daw. Apay ayaman yung. Rumwar ka, anda bisitam. Mano, ibagam ang PCA. Agsublin tulangan iti sa baling daw. Adda ni Marco J. Salas. Kaya't nakakano ang makita. Anya? Awanan ti adu asao. Ingkakat sangon ti bisita. Sige. Ibagam nga orayan naklapiit, Manong. Taapay pailaan. Siyempre, magsagay-sayak pa'y mata. Naimbagman ta nalagip mo tiin may dito balay? Pasyarin ka kung may di pagtrabahuan. Ngam day off mo gaya mita. Apay ngamin adi ka nag-text kanya. Uwin, takayat ka kung maasurpresaan. Ato itirigalok kan ka. Anya nga'y tilinaon day ta paper bag. Di mo damagan. Awatam kit di. Masigurado ka magustom day toy. Ang yaman nak, Marco. Ini. Inarakop na kamitan, Glyza. Ngamin, ay ayatin ka. Uray siya. Ay ayatan ka, Glyza. Mabit lang, Glyza. Sung batak pa iti awag ko. Asino nga tati imawag ka ni Marco? Apay ang masapal pa'y laang arumuhara. Kat napigsang ti signal dito'y salas. Glyza, pasensya ka na. Yung adda pa emergency, anas ka napapanak. Asino ayat imawag? Tigayam ko. Kasapulan na ka no titulong ko. Iso anas ka na mapanak, iti ayan na, itamat lang. Ay ngam kasangsangpot mo laang. Saan tapay anak kapagsarita iti nabayang? Pasensya kan. Emergency ngamin. Bayang, bumawi akto iti sabaling aldaw. Okay. Agan-anat ka. Agyaman ak. Sige, inakon. Hello, Tere. Imawag ka man. Wen, friend. Umay ka iti address nga i-text ko kan ka. Ha? Ay, basta. Agawaan ti umay. Saan ka amawatan? Ay na, awanan ti ado asa ludsud, friend. Basta umay ka. Agawaan,
Ngam, Madayta, i-text ko ti lugar ang papanam. Kompleto dayta, tapno mabiro ka adagos. I-text na, no adakan dun itirwar ti restaurant. Well, di ka maawatan. Ang mga prank man yung data. ay nasaan? Basta, agawa ang ti umay ti address nga yung text ko. Babosh! Anya nga tati kaya't asawa ni Terry. Makit-kitan ka nakatugaw iti asidag ti tawa, friend. Ti awanan pa Friend, relax ka lang. Di ka skandalo, tapno saan ang makadlaw ti nobyom, kanti girl best friend na nga ulag. Di ko na ni Marco kanyak itay. Ada emergency apapanan na. Tagayam, agdate da ka ni Queenie. Kunak man mo ang paghayam dalaan. Iso mati amok. Iso anas daawak itay nakitak ida amang mangan iti da ito'y a restaurant. Sapay dudwa dalaan. Agsungbat dagita at duha kanya. Inayaban ka. Tapno makitam amismo ano anya ter aramiden ti nobyom kanti best friend na. Ay, pangaasim Di ka agis skandalo dito ay. Urayan talangan ida ijerwar. Talagang agburburak ti darak ang makakita ka dakwada. Ay na, maawatan ka, friend. Ang kontrolam ti bagim panunutan pa'y anaimbag ti aramidem. Agyaman na, temay ka, Marco. Nabayagan asaan ta arimwar. No saan kami siguro nga imakar iji Manila. Ang mga Naisip ka di emergency, bagbagang Marco. Ha? Sino dahi ti babae, Marco? Glyza, apay nga da ka dito eh. Ibagam kan ko no asino Marco. Queenie, iso ti nobya. Nobya na kalagayam. Ngam nagsasao ka kas na agasawa kayon iti best friend ko. Panagkunakat nas kan abagbagaam ti best friend mo, Marco. Ngamin, di na amo ti pagluglugaran na. Ops, ulitak man na. Saan kayo pa'y nagkalay sa akin ni Marco? Kaya't asawan Sumargan dita. ka, Queenie. Di mo ko mapagsawan iti kasta ti nobya. Noan niya ti panang respetom kanya. Iso kumamat ti panang respetom iti nobya. Glyza, pasensya ka ni tinaisawang ni Queenie kan ka, ha? Nasaysaya at siguro mag-cool off na pailaan, Marco. Ha? Iti niya agapo. Amo ka napatagkan ka ti best friend mo. Maawatak magdayta. Ngamjak kayat adumtang to ti aldaw. At ti best friend mo pa ti agbalin ang kaagaw ko. Awan ti call off ang mapasamak, Glyza. Noan yaman ti nakita mitay. Biktima aklaan. Timbaga na kanyak. Gat itulod ko lang iti may nga ospital. Tamasakit ni nanang na. Jak impagarop. Ay ti dayjay gaham a restaurant ti papanan mi. Anya? Di kagdanag. Liklik ako ni Queenie. Marco, saan mat amasapol aliklikam ni Queenie? Di kanyak laan. Kitaan niyo kumati limitasyon niyo kas at pagayam. Aglano, kat adaan kan iti nobya. Pasensya ka no nasaktan ka, Glyza. Ikarik, sana na maulit. Nangagpuhati nagsaritaan nyo ka ni Marco itay, Glyza. Di mo ipalagi pa'y dayta. Tamasaksaktanak lang. Ay, panagkunak. Kaya't pagbabawyan mo tinobyom, tinaaramid na. Sa maysa, inulbo dan laang mo't gayam ni Queenie. Agpada kayo lang a biktima dito'y friend. Iso ano siyak tisika. Ikampay iti may sa aguntaway tinobyom. Friend? Panagkunak, saan ang maaramid ni Marco ti kasta? Ngamin, ni Queenie mo iti mga aramid iti wagas, tapno agkadwada. Ni Queenie ti dakkel ti panaggusto na iti best friend na anobyom. Terry. Anya nga rin ti maramidam, friend, kat inulbudan mat nga rin ni Queenie.
Basta may isa lang ti maibagak, ilaban mo ti ayan-ayat yung ni Marco. Di ka agpaabak iti desperada a girl best friend na. Agyaman na tayo manugot ka nga kita ta, Glyza. Awan anyaman na, Marco. Oras siya, kaya't kumat nga ornusan ta ti amin. Pasensya kan. Nung kasda tinagbalin a reaction ko, iti nakita kayo iti best friend mo, iti dadya restaurant. Ngamin, amok ana sursurok pa yung best friend, ti pangibilbilangam kan ko na. Pasensya kan, Glyza. Jack ingagara masaktan ka. Ikarik, saan nakto ang maagaw ti uray asino kan ka? Agyaman akong kasta, Marco. Kalpasan day ta pasama, saan na nagpakpakita ni Winnie Kanyat. Didamag ko, nagsublin ijay Manila. Numay papanmet kada kami kini Marco, nasaya at latta ti relasyon mi. Plano mi matan ti agkalaysa, iti kabiitan a panawen. Alakastan ket agyaman na, tuy pagayam mo, Glyza. Agyaman na, iti daytoy apakasarita ang pagayam Glyza. Alang, kaplaawan kayo, iti umadani na kalaysayo. Ket sapel ako matang tuloy, ti kinatibkaryo, ken kinapudnuyo iti tunggal maysa. Tapno agtutuloy met, ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga, ti tinagan Glyza, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kiniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Glory. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Problema ti asawak. Gapo iti trato na kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glory. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, apay ngamin adi mo kaya't apagtrabahon dagiti anak tang. Imbes ko maatumulong da kadagiti trabaho mi jay talon. Saan mat? Taday tala agsel-cellphone ti amuda. Bayam kadilataydan bakit? Kabalak mati ang trabaho. Bayam at ipanagadal datin tunarenda. Win angam saan mat nga rod nga adal ti aramiden da. No di kat ag cellphone. O, kita medalya. Idi pa'y laubing, insurok kadagiti trabahon dito'y balay. Nagagat itan at tumultulong kanya. Saan ta na pagapaan day tabanag? Nuko nakasaan mo apagtrabahon ita? Saan? Mawata. Apay ngamin aya, tadi mo kaya't apagtrabahon ida. Anya ti makagapo. Ibagaman. Diyak kaya't mapadasan dati rigat ko idi ubingak. Kakaasyak apagtrabahon da iti talon. Ipaawit da kanyak ti kaban-kaban nga irik. Nga uray diyak kabailan nga awitan. Saan mo mat ida aparigatan? Ipatrabahom lang ang kadakwada at ti kabailan da nga aramidan. Kabalak pa iti agtrabaho, kunakman. Ay, ala, makaammo ka man laang. Jonel, tangay si kamat ti inauna, kan 16 matan ti tawan mo. Kabailang matan ti tumulong kinitatang mo ijay talon. Mapan mo tulungan ni tatang mo, takaasimat. Ay, tsakayat nanang, mabanugak. Nagdakkel tabagi manak ko. Ngam di mo kayat abanugan. Anya ngay ti kayat mo nga aramidan. Mangan kan matulog? Saan na kaya't ni tatang ang mabanugak, nanang? Isuasaan da ko napilitan na mapanijay talon. Kat, saan kayo amaasyan kinitatang yo? Nga isula ang tagtrab-trabaho? Kabalan kanumat ni tatang?
Uray pa'y ibaga na akabaalan na. Tulungan nyo lat na at akaasimot. Saan na nga rod akayat nagtrabaho kami? Tagulit kayo mat. Anak, aldawan, ingka mangisaangan ta dapat aramidak. Wen nanang. Imbagpay ka, tamatulungan nak ititrabaho dito'y balay. Siyempre, masyanak mat kada kayo. No trabaho yo amin. Sa anak matakas la kadamanong nga awan ang muda at trabaho. Saan mo ida atultuladan? Tama diti sa dotanak ko. Wen nanang, saan kayo ang matanagan? Takanayon kayo at tulungan ka dagiti trabaho yo. Nasaya at ngarod no kasta. Bakit? Masapak ang mapanijay talon na. Isarunong tulangan ti balon ko. Agkape-kape Saanin? Sayang ti oras. Sumingising ton jay init. Napudot ton no agarado ang. May ti agarado no kastoy adipay simingising ti init. Ay nalakay, sobra mo ti kinagagat mo. Inton ko, nagsakit ka. Para kadagiti anak ta ti araramidak. Tapno at daw sa rendang agadal. Ipalubos mo kumangamin at tulungan da ka. Dahil ta ka di man ti pagsubangan ta. Mapanak man laing Nakaluto ako. Apay kasama ditirik nak. Impilit ko ti bimbangon itay. Uray maditirik nak. Takunak no maikat matlaang. Ngam kaslaki markaro. Ay, kasla maulaw. Nagsakit ti ulog. Ito ako manipay. Good morning, nanang. Good morning, mat-anak. Nakariing kagaya man. Apay akas na tilangayo. Maulaw ka na ko. Nasakit yung ulog. Ha? Dapadapan kayo man? Ala, nabara kayo. Masapul nga agtumar kayo iti agas. Sapay awan agas nga istak ko, anak ko. Inak gumatang iti store, nanang. Alaman nga rod, anak. Mapan ka mangala iti kwarta iti wallet ko. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo pa'y. Kasanugayam ni Lauro. Diyak maituludan iti balon na. Ay, kaasimat na asawag. Inakriingan ti may kadwa nga anak ni. Taiso ti ibaon ko amang itulod iti balon ni Lauro. Miller, Jonel, bumangon kayo di tanta ni Aldawan. Bumangon kayo. Apay ka di, nanang. Apay ka di, nanang. Kahit may pa'y ti maturog. Saan na kami kumamot a disturbon, Ay, nagmayat lakit din ayat ti biagyo. Saan ang mabaling kanyak ti kasta? Miller, sikat ti mangitulod iti balon ni tatang mo. Kat sikamot, Jonel. Sikat ti mapanmanggaik iti pagmulaak iti karabasa. Maditirik nak. Isoda kayo pa ilang timang trabaho kadak iti trabaho. Ura italaang. Kaya't nanang, ipulong ka kinitatang. Sige, mapan kayo agipulong kinitatang nyo. Kaya't yung kadita panawan kayo. Kat makaambo kayon iti biyagyo. Nidalya laang ti isurot ko. Ngamot ni nanang. Bumangon kayon kunak na Didak urayan ang makapuntot. Ta mga nubuyatan kayo iti danom. Agtuyan ti agas yun, nanang. Agtumar kayo. Agyaman na kanak ko. Naisagana yung kadin ti balon ni tatang. Siya kung ti mangipan iti balon. Sigurado asaan man ang naagawit na ichay. Imbaon kong dagiti kakapsat mo. Agdalos ka laangan dito ibalay. Ha? Imbag man ta na ibaon nyo ida. Nagungutak Imbagak apanawan ta ida. Ganda ka matgayam, nanang. Ni tatang lang amin ti saan ang mangayak nga agubrada. Anyan tulangatan ti pagbambanagan dagiti kakapsat mo. Nukas jay dalatan. Asino tinagkuna abaonem dagiti anak ta, Glory? Lauro aguri-gurak. Asino ngay timang trabaho kadagiti trabaho no saan nga isuda. Uray italaang nga agsakitak nga trabaho da. Inton maminsan, uray saan mo ang matrabaho dagiti trabaho. Siyak tulatan timang trabaho.
basta saan mo idang nga ibabaw. Takaasi damat. Si Kati Kaasi, saan na isultan? Kabalak mo tiyag trabaho. Masikuranak amang kitkita kadagiti anak mo anak kailad laptan ngagmalmalam. Inton masurunak, panawan kayon tamakaamu kayo matan. Unay ka matan, Glory. Kaslawan pa nang ipatag mo kadagiti anak ta. Tandaanam at da obligasyon ta kadakwada. Wan, ngem nalabas tar aramita mo. Kaya't ko lang mat nga agbiag da naragsak. Asaan da maparpariga? Saan akas idi ubingak? Amabutengak iti day ditatag. Tano saan nga agtungpal iti kayat na, bauten nak. Naranggas unay kanyak day ditatang. Katwan tasaan mo mat ngamin apudpud no nga ama. Huston, diyak kayatan ang lagi pang tinaglabasak idi ubingak. Tinapatag kanyak ita. Saan ang mapadasan dagiti anak ko, tinapadasan idi. Nanang, imbag man ta nakapasyar kayo. Kumusta kayon? Nasaya at mag anak ko. Diyak mo't mauray nga umay nakpasyaran. Di siya kun ti magpasyarkan ka. Ay napasensya kayo, nanang. Nagadumot ngamin at trabaho. Diyak mapanawan to'y balay. Mas daawak mo't ngamin iti asawam. Aging ga ita dadakkel dagiti lalaki nga anak yaw. Di na mo't ida pagtrabahuan. Day tati pagsungsungbatan minumaminsan, nanang. Diyak amo na anya ti ibagak iti asawak. Tapno mabaliwan na ti kasdi akapanunutan na. Kasawam latan adag iti anak yaw at umulong da iti trabaho. Inaramid kon day tananang. Ngam agungot ni Lauro. Kabailak mat abaunan ida. Ngam kontraan nakmat ni Lauro. Ay oo, na yun ti asawa. Naparigat ngamin idi ubing. Iso nga ita, di na kayat amapadasan dagiti anak na ti agrigan. Nagpailya kita. Inak gumatang iti mausar iti talon. Agpakuyog kan kadagiti anak mo, tapno adda kadwam nga agbagkat kadagiti gatangam. Saanen, saklatan. Mangarkilakon iti tricycle. Ala, makaamu ka. Tangay di mo mo't kayat ti matulungan. Diyak amo no anyat klase ti panagpampanunot mo. Agtal na ka. Kaslamot awan panunot kun iti daytang ibagbagam. Ay, diyak amo kan ka. Sapay ko mata saan mo apagbabaw yan iti udi na. Ti kasta pa nang ispoiled mo kadag iti putot mo. Ang mga nusikan to ti agbabawi iti kasta nga ugali. Awan pa nang ipatag mo kadag iti anak mo. Kagura da kan tulakit di, no bumakat ka. Nasingpet ni Dalia. Iso ti pudno amang ipatpatag kanya. Tamunak atulungan itirigat ko. Patyak adinak to kagura. Talimpyo ti panagpampanunot na. Tsaka mukin ka. Panawan ka man langan. Ne, nanang. Apay kas ta titsura yun. Kas kailan na bambanog. Ay, nagtartarayak nga imbay dito'y balayaw. Ay, agdi na magdita paradaan di tricycle, ti pa nakadisgrasya ti asawam. Ay, nadungpar ka no ti tricycle ang nagluganan na itay. Ay Diyos ko, sa dino ka nung nga ospital ti ayan ti asawak, nanang. May sabot nga ospital ti adda dito'y lugar tayo. Di ije ti papanam. Sige nga rod, nanang, ten nakitaan ti asawak. Dito'y kayo pa'y labalay, tapno adda kadwa dagiti apo ko yun. Ewan, awan pagdanagam, mala, ingkan. Ay nalakay, maputad ka no ti gurong mo. Naparpar ka no ti tulang na, kat saanan amay salbar dagiti doktor ti may sasaka. Sana mabalin bakit? Kasanwa ka makatrabaho ay. Numaputad ba ti may sasakak? Bakit? Saan da ka din ang mabalin a remedyoan? Kinasarita kong dagiti doktor. Detala ka no ti remedyo. Ti palang putad da iti saka. Kasano pa itaan? Sana ko na makatrabaho. Imbaglakit din, tati nakabangga ka da kayo ti aggastos dito ospital. Dayta ka no lang ti may tulong da. Tapada tayo matla amarigrigat ti nakabangga ka da kayo. Uday ba't tandi kasya nagbanaga? Diyak maklon da ito'y. Agyaman kakit di alakay. Takas talaang tinapasamakan ka. Iso aswerte ka pa'y laang lakay.
Itatakas tan tinagbanagan ni tatang. Kasanon ti biyag tayo. Damagak man kada kayo. Noan niya ti kasayaatan nga aramidan tayo. Tapno saan tayo nga agpisin. Nanang, pinapudno na. Idinsangpat yun ni tatang ang nakasaklay. Pirmi ti asik kinkwana. Diyak kayatan nga trabaho ni tatang. Siya kung ti agtrabaho iti talon. Tulungan na ka, Miller. Una, Manong. Alangan mo't ani tatang. Katpilay nga rudan. Agyamanak numaasi kayo iti amayo. Tulungan dak amangan dingay iti amayo. Takas laawanan patag tibiyag na kenkwana. Itatanaputo dan ti sakana. Sige, nanang. Mapantayo nga rod iti silidyo. Takasarita tayo ni tatang. Ibagatakan ko na, Manong. Tadatama ti agtrabaho iti talon. Amangan mo iso ti may sa pagladladingitan na. Tapang panunutan na, asaanan ang makatrabaho. Huwag ngagpaiso, nanang. Ang mga pampanunutan ni tatang ang marigatan tayon. Alangarod, da kayo ti mangay ayo kenkwana, takaasiman. Lakay, kadwak dagiti anak na. Anak ko, kasanupay ti biyag tawitan. Saan kayo na may paayan itinanamay a biyag? Takastuyak matan nga amayo. Tatang, saan kayo ngagladingit? Ipatpatag da kayo unay. Da kaming kini Miller ti agtrabaho iti talon. Saan ka di, Miller? Tatang. Masyan kami unay kada kayo iti kasta nagbanagan nyo. Saan kayo amadanagan? Tasaan da kayo abaybayan? Saan ko apinilit idalakay? Iso dati nagdisnudo nga trabaho. Kaputapat-pat ganda ka dagiti anak ta. Agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Sapay ko matamawatan da nga amayo. No sana ka nagbali na kastoy. Ikarigatan kayo ko mga ipayan iti nanamaya panagbiag. Ngam kastoy ako na. Marigatan ako nagtrabaho. Dadakkel kaming tatang. Isuada kaming tiag trabaho. Pakawanan da kami kuma. No saan may anapanunot ti tumulong kada kayo idi. Pakaragsaka kamin. No makita ka saan kayo ang marigatan. Iso nga itatatang. Da kami matantiag trabaho para kada kayo. Nagagatitan ngagtrabaho dagiti anak mi Mr. Lonely. Kung kunakpaykit din itinakam ko, nga inuray dapay nga adda mapasamak iti amada, sada maasyan iti daytoy. To'y pagayam mo, Glory. Agyaman pagayam Glory iti daytoy apakasaritaam. Naasyan dagiti anak yu iti amada. Ket isuda matlang tinagboluntaryo nga agtrabaho. Ket kada tayo mat anagan na, saan anasayaat nga ispoil din ti anak. Tay kunada nga ruden, amin analabas, dakas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Glory, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.